Kubor nakaslem jong udongsan hima. Menteri nak kaseng UDP uba polling do uloong ba kaseng kan jiet uba kan saitam na kabenta ban yakon yak election MP. Habakren bikila pathai khubor menta kasi ka khat pratrik unai wing arajar arpulai. Halor ka jing shemrai kaseng yu kertong bakan penyeng na kabenta ka election MP kaban sawan uba pol uklempat ya thu yanu kaseng kan penyeng kertong. Uloong ba kasyang ha ka UDP bakan shemrai yanu ka ibet ban penyeng henrei mau shimen namar ka jing khia ka kam onam la banong tau kertong banyak kun yak election MP. Kami haji syah kami sepang gajing kuat jongal ni kuat jongal tolong gajing assessment jong parti ke ibit you know di kabang ala balik tolong ba di boot ya ka prosedur kita tolong ba pan ya ki di bolong interested bagaimana cepat ai ya ki application di jogi di nakaliang jong asipat di din ba ada simti buku MLA berjumpa dengan masyarakat pada jumpa tempat yang di sini di kiri-kiri apli kita dibakia bah di anam don interest dengan masyarakat nomor bagi nang don susu di orang pak bah terpau jadi anut bagi ni cepat dengan sim bakata bakat ngay ka teamwork ni dan company wat sekiwi dia ki ban ni mi lang sakmat dang ba ini penting lang ya secara bat ka rekam ke jangka parti state and district council menuju parlimen kami ka randin dan ni tur sakmat nama rang kelabdan hi ka madan randin dengan ladan hamadan randin kan tur sakmat lukmun ladan syah hamadan dengan tur sakmat dan ramdan tur hamadan nak kata tahu ngasko kompet du hi yang ni kalau bangin jit na pedeng kitu kita berpau yang haji angut jongki ban sakmat kita dulu sausan ngut nginjit bahkan sai dam pedeng kita kan